Hello and welcome to the Tangkol Express. The user Ikeshimre issuing Sangeli Razangai Tum Saikor Rang the Clay Saigorly welcome sadly. The Tangkol Express wing Sanye program he Tangkol Ramli shock the clay itumwe crank truckly saza the clay upon anyanang ayaya vumramli San say Patnye say Gala Chongzaz that Wagi the clay hili Jan Pain say Kijiwi platform crack mixane Gala Aji ishi the Tangkol Express we the Sanye career episodely Kamjong district imram ngazeki da lele Kamjong district li poppy plantation imram ngazeki gine kalamuram li thaitan kamai mi mati li rangrum dale yung ramjang li EDNB executive secretary Reverend Soringam Ningshinare rak mi welcome sadle awi nextly Zingshok tam now long way president now tan jitung kala Kamjong district we additional SP Semiram Roar Arajile da klejina Tangkol Mirang Lalong way General Secretary Hubert Lunghar he itum na take by Tangkol CSO's forum for stopping opium plantation, poppy plantation way forum to member secretary la salle. Natum saigorili ning share atam sa kushok razang mi taklay kala welcome salushitle. Manipur stately nisharia writing vai kam faida shokarna shapjang da salle. Kala him dialogue na war on drugs campaign 2.0 shongzaka khne bahili thalgan rin laga aria rai nisha team longra da marlaga na sale kanisha area rai senglala matalaga na shorka na rinda le hi poppy plantation chilaka kaphung pomwi poppy plantation da marlaga na campaigns da rakhaine shorka na solution quick rasa da alternate livelihood la bira da hangle poppy muling sanglo aina khamya apungai na lang phaiwai lo ji arrangement krami re da yama hin hangzat le campaign chatle ka Hiwi along hili campaign zatak lahi district la washungai re ishi ukhul district rai re Kamjong district la washungai re district tong hili campaign zat lai ji bawa shai re kala jili hang zatak lai ji popi umag pa popi klingwe pasali sagz mam la yarin society li sagz hidai hang ji thai zat sir lai ji pauli ki shane ji kare hili razang hai mi ping hina kshok zong ka thai mi ping nai Hili ground li kata da zat lak li kaji hi yari na take vai sa se aju yung sang ye hina bring me up da poppy plantation we pa mak pa sagz legal consequences sida da ma warang lakha hapok vai hi itomwe ang red itomwe alung li tangkol li ram li poppy plantation bad le ji hi kya karan khale lak da khale kaji ba hen hapok se humram li aga phanyung sangai khareli Manipur we long Kai kana poppy plantation hill districtly or hill areasly le jihili momya ngai phongshok le re ya jili itom hi hidata saza laga hidata we khring khragai na okthimi momning ne da momya ngai phongshok le re ji rida karhon jiwen habol karhon we liang khava attitude shift sale are itum apamli hi problem le lak le ji acknowledge la salaga ili khokasada Sangrum musik atamra kaine jena hili humram hili campaigns at the clay kala ithume angret hili the thumwe take a quick kalan thumwe hangsang ngai hena hapokse remake up the inna jingshok tam long way present ni atam minga the leak chungani share ika kasak aman itum le chika mi jiwang ajui poppy plantation hi Matai lagai na issue we Kamjong district area hili leidek le apam hili extreme corner are we sambu raping area wak extreme corner wak hi atum khung phanga siga thlaga na lui wadale laga isi azeva genda ga jishong wagla are we Hombai area kaga jishong la riwa kap tele laga isi lengang ching sigibung area hi the poppy hi dinglang tele arri hi ja chena acre hiya khane or hi thada sada leg jiba ji thum ji grounded this pa jiba ithum knowledge from le mane kha arri isi Kamjong district liver area ji ping jina the poppy kling hi sada kle deda ji ina uli kle narcotics affairs borders when rak dali kava
Mataila ka na Manipur Valley district Chikoli lay poppy plantation here acres thing through kya kai exact mu phani ka kamchong li yang ka 239.8 to be exact acres lay dak lay ko da ji ukhuli jungwe kha lue ukhuli wa thingni hangmati acres ka ji thai da ji ja ka lay dak lay ne maram ji ya kanan hang khai ji la le ra ji ba ji na na thei khai nda ya da we na arian hang khai wi na jan sang na Ning share tam kami bang ajakum jurele January we na poppy destruction drive is sarai ang police machine hili khung thrukli tailaga na sai kasom khulen subdivision ni bohoram natiang kala si molen ko hi kangpokpi district le jang revenue liba ka police be issue li jang ne hi mathala khakla ga ne linghau gi da hiping li sai laga chasat wi PS ju ri chasat police station yang subdivision ba kamjong subdivision wi lungli khleli mau ko khu jain khoi kai kala lancha ko thruk khu thruk hi khung thruk hi thum da poppy destruction drive by katong lima baram ne pau khamye tisu da kathe tisu da khabane yang chulungli adang hangai da 200 acres lang poppy khlinga pami destroy wa sa kai ne katong amaram ne kha ithmu ka sa kai ne hangai yang kala jimang maning la destruction pa mang maning la first information report wa tisu da case da quizzer kai ne chui aungo pingni ara khipak na la claim ma sa thu gi da chui ungna ping aung jurili athamui tungni FIR quizzer ga ina accuse sa dia sida ne campaign sa ta claim ramli ning share titi bashile hidada amman kasaka tam kale thumle platform ita khamwi wang remi ti da ning shidle are ina athangnan are ishimis na hangawla ina tangko CSO's forum for stopping opium poppy plantation chili ishi apex body in the sense frontal organization CSO's wena form salaga itum hi governmently ngasun laga war on drugs ke hi ma pha phalung mane ke ji ashama oja na la hangra sare itum na la workshop ka tha hi tra khala khuiga gai ne the campaign ka chat hi village to village hi chat khwai sadle ka chili ka tong khawa ma ba peirum ra jawi the cluster wise khaila ka jiwi plan and policy pawa jiwa leping gai ne ka area tamitran ajon thang shiro ka thara changhau chi thawi wangai na ka tiano painting sra gai ne ka workshop ka thaiwa ajon thang le ishina 10th of June le ishina workshop capacity enhancement the volunteers being wang kwika mi la kai ne chi resource person experts being biblical wishong legal wishong environment wishong health wishong hora laka chis kasaw sa gai ne ta ari chi thada le de le na workshops kuchunga sami ri da hang da klai chi yes machine ma hang shabra kya ga shiba sami ri da workshop hi I track sami ri in the sense achikum March April li ishi form kasane jawi da within 2-3 months li kathum shiva sami gai ne laka ishi frontal organization asa ari form kasaji jinak samang ningla journals pingnila ishina hangdam ronjine for example jingso jingdo nongphang leidale aje longphang leidale ato leidale taji athum wishong saga shabai ningda athunala sagai ne akamang tangkul CSO's forum da hang da klai he poppy plantation wi wang yeah chili CSO Saigora jang lak ta lega ka tha CSO janglak tale Saigora chili tangkul mir ngla long shongai na e representative sadle TKS wi shongai na president sadle ari hangaula tangkul shinalong ana convener ne president na chili tangkul nagalong wena la represent le papa me tangkul unalong la represent le papa me chili langmai da longphang tenel wili longphang matilia wida ato aze jingso jingtun chairman ping representative sasar okay amachita reverend shan na la no hang ngai campaign za ta klai na ka ta take we thumai ishi ETNBA alongly church 61 le are ishi
additional SP now the cliche khaji itumwi tangkhul kho meaning to the chi shala ring pai iwi kho masas da le mane chi kha ina ishi Kamchong district kala ETNBA we alongli le dekle church we member pingwa hili involved masamane ka chi 100% is guarantee ba mirror mane khwang khla ja kha kai khana ili kahang le ye hi thada sada le kho gaje kho aka khani le I'm not going to name those village as of now Iwi government officials being the name masaga ilaga sai ga ina pamau kichi anyway ishi tangkhul wi wang wa hi it is a very serious matter China from the biblical perspective itum hi ari ishi CSO being the workshop sadakle hi encourage sa ye itum la involve sara iwi so now being involved sadakle ne iwi pastor being pulpitly hiwi ma khamatha mi kamo wi kharing kharagli ma khamatha ma maningla ithumi mangla we ponglila ma matha mane ga ji pulpitly preach sada kline China encourage sa ye kala ithum hi vrevrana ithumli ogathu hi mayon lo ji de ogathu li mayon lo you work it out and take care of the creation. Jiwi perspective I na itum hi katha masa khangi othia masa phungi jine. Ji iwi opening remark ne kala isi so na gathum nang da kleji itum church na la full support ne iwi wangwa iwi church wi wangwa hi athum na sa da kle hi ultimately iwi church li sa da kle na I am very happy that Ithumi society, Ithumi students union, CSO, government officials he supports that ring pai. The support was sang rockstar delay church na nang khang khada achu mang nim nim ne popi mang nim ne mak pha shok da khleba church liba preach sa da khlain da masalo hiba heba ka church li preach ka samaning lak apong ga de na khang de na Reshik Thana being a Kimoan involved Sabaido, he remember. He athang ishi CSO we Ojana Gangji, Ito Chili full support Sara, workshop Chili, Ito Ngarum Laka. Biblical perspective, I na Ito we meepingly Tamchitera Chimaning Lakangateva Malemane. Ara lam hya kha da ba thei ku khan da ya sarkar na hya khali lam popili sang le je thakha ju dada le ka wa farmers kya kha ju dada lam malai sar na ling han ngai je additional spirit farmers hya ka ji ba exact wa mahang mane chang ka revenue officials being especially district administration under deputy commissioner SGOs being really le ra itum the statement ma khuyega pura total khamashung ti khamti wa message sang nam ni ya atang hangai thala sambu writing mag la lei ji wa haglang ma ji la sad le ji paw rai re ji la kali ga ajukum la sayed kila sa ga ba thala ga ning je khul ga ajukum ji ga next year ju la ajukum ji la November December he wasat pai ngai na da wara tangul ngai tangul no yurjat khang de ngai khang de no ma them ne ya he was Makamshung Jam Makamshung is the Mijang by me. China farmers Shagale, he exact Mahang by me, Kangatuma farmers laid Lajitla. Color district Hilimagapama cultivators being Rat Lajila, Atom he laborers Sada district Kangate Wena, even from Myanmar, Atom Ralaga he or the Sadak Lajila. China exact itum will live a Malimne, Color Pashok Havana Sadlake Jibaba. Itum the seminars khui ka dam tran hiwi grievances being shares how gida ralo na tum himali ngai me ga wachi option ning ngai ji hang ji itum da idea wa mi khai ne atum ya
laga ji athum na khara tam thrani thum dum thala ga ni jili data jam thamai da collect sa khui pai ra ni nam chuke kasava darkar sai da me ma okay farmers ara le the thei da clay so far rak hai alung hiliara market hi na heu yang kha hirap ta idea ma lai da for example itungwe international global illicit drug market va 360 something billion really le da kind of market value ja chidai ka itungwe kamchong okrul we ba da ma chungli sambana kha sam now tham right ka ji thai jilla at least idea je zadra hai le ju market value kya ha je ma thai do ji exact calculate masar it will be in terms of crores yeah not a few 10 20 crores meaning raka in terms of hundreds of crores in ram raw ji baba khang thum ma ga thai apam lai free wa arila yang itum na ka shaben dang da pau khil ga sa ni jilla ka phung ka thup mak chili sai ga ma chang khra apam lai pam ji jilla yang jaina per acre le itum na pa da le he suppose 10 kg ni jilla yang chik tha waina pa da le ni jilla suppose 200 acre ka kg kya khra yang daga international market li ga aman ji sak mai lui jilla daga kg a gali inang sha da ga yang I'm not very sure ga locally 1 to 2 lakhs ni yor le jilla yang kg a gali yang ka ji international market ba ga ara ba yaw gi jin da ji athum mathang purify sound man hang de apong ina da si jin man da le jilla so atang hangai 239 crores here just what we see on the ground yang khang thum ga another 100 acres for the raw is 100 200 acres another like from raw is ba ithum ma ba shung pam le ogi da chita ogi in terms of hundreds of crores when ungdare you know da chena naling han chan leo ga sun la africa ara market value je harap ta wa thai da lai ka main market na kamchong wing je ga da kamchong wi jos ara produce main market ke chi wak wa lai ji umram ni teo ga ham hi main market hi the Imphal li khidai ka chung jan ya laga hi farmers ping hi la ram ni rakhwing sak kai khli ba ram li rakhwing sak ji ba risk ma khwingai thogi dia kai khna phungda pam me jang chui ka phung ga dali le isi tang nau ping kha jangai re opium phung ga den tu keji ti sat tu khwi gai keji mati tu khwi gai ma hangai me khu hi pa si ram me ne hi ta da shok ni ji la ma hangai me katuk le zangai re jile yang jaina matala ga Imphal khita la jili factory le augi da particular district le lamapan ngai me ji ba hi asam defamation case le re jile yang tambak le dekhli district pingli apama le jile matala ga jili factory ka sa chungla ge je bam jang jili khita la ga tam manufacture sa lui purify sa la ga khangte apong ai si jin bai brown sugar ai la or opium derivatives ai la yang si jin bai apong tra le ji mathang Myanmar ba ni ga or even other state the export sa ni ga even other country le export sa bai daga main sa da ar hi wa kind of kamchong na ba Imphal li china main ne chila ga da ji ya okay atang na khang phung wa sa je ara healing han ngai wa campaign so far in a pau shine dang da environment we magapa I mean environmentally sagz itum pasali sagz yarili sagz jimang mning la itum we kito economically ara easy money ta hang dak lai ja thang mention sa khai ja chili luxury trap ne adalia la ga nok thi ra gi chi clan we moin le ji here thong we plantation ling sang li kata phaisa ro no yang ro no chi gatai na yorok shock are hitawi yang ang heu yang ka ba luxury trap la ji mushum yaw la by luxury trap da hang bai in kham juk ni ba ke ji ba ba khreli tangkul yur go hi popi maling salak ne maling sa yur hi li bitan hi li la mathai salak ne ji le yang khung khni thum le de le khwang ai ne ling phokau ka phung ka tong ng kok sarai la ga khwang ai ne popi mang theo easy money ji ga phane ji luxury trap yang ka som klen ba khila mathai lak sam ne khreli ba yang ka chingum 3-4 years back hi da ling phokai ri paul le ga ara openly ling de yang khung kai khne yang
hi luxury trap ning ka khyang ra kreli sambu riping area li lam ling sam ne ya ning la yu jat khang te we na tam khui su khui la ga o paisa hi da sam phang ni da pau ji nghèo mà man là cái athum we na atha la khui mà man là cái yu jat khang te we na atha la khui la ga athum na ling da khlei ne jit la ning pho wa yu jat khang te di phen ya o chak wa isi rum da le ji le ji ta ma no bi da khang rum jang da le ji la ta cái hi luxury trap này đây là hàng này thì cái hen cái phá rồi lại cái khả năng ra atomic justification rồi lại ring đất lại bên nhé tăng khâu là bấm cái chạm nào bấm nữa cho nên thùng một pay sang phải hi này ta hàng đất lại này chỉ là khai ra chỉ li hi popular đây cái vào luxury ra ta không ai ra chùm ram li tăng khâu miếng là long way nên là thật thế quyền miếng là li giang đất lại ram li căng Okay. Ari hiwi maram li ili hangu chi cover. Yeah, why not? Mi ko mo ka saw with the luxury hi meaning jang mali man. National sarno, kernal sarno, yoron la sarno. Ka house plus kibaka paisa li meaning jang mali na say. Ari there is a famous saying, money is power. Hi fake ne. Ta iwi public. Ta de iwi just man liver hi ta da kamushung la ke. He universal truth ne da shan khu re ba chaw wi da re popi da da khling hi li are sarna la hangai re me trap la ge chipa chiwa kre kumwa ina thelui wa alu now link copy now khling hi li maybe I may get 30-40k chang ka river popi link sangai na atang hangau la 100 acre li 10 kg chaw se chila Tagava kg akali amman makasa la you knowledge liko tadang sona wena pau ko khili 80,000 katain la sambangi chi the 10 kg see just 80,000 na sell out size halala pai la na comparing to kopi alu athelui hanshi for example tada kazingra maina okuthik thane price chi chawi da hiva hili mi pinghi chili quy cái thằng này phương apa cái này tada chỉ cái hậu thủy cái này là chỉ ba chỉ vợ youth cái sau cái đó avva vali always depend on sabai thu cháu cái đó thùng là thùng on ring khvai cái sa tâm chỉ tràn này option khang tem lấy thu ít thùng na hay rap ai na area wise ling sao nào lấy cái call cái sa tâm chỉ tràn này graduate của bay là cái master của bay là cái private or java 5k 6k đó chỉ là regular nim ko Chili tuition queener for example, ka tuition quiz halala pakin da chiba. For example, village li beja. Even village mi chilo town li ji thai. Chao ge da chiwa cha thu kai la le pobam kai ni. Ji fake ni. Da khu ya ming, wa so na wa ming la mention sa ke. Ka chi le la kai ni. Chao ge da hili ta da luxury li ba ma ka khau ma li ne da ba hang re. ta ga hi chung ja thei khoi ne yang ka va ring vai sustenance wang maning lui la ra Hen da pak me, yeah, chumram li nandi khang hom ram li reverend na ka me. Are luxurious threat này cái gì biblical term này là greed or đấy, yeah. Không có mà gì cả, yeah. Greed hi penetrate sang cái nào, chỉ số Christian là cái thằng đó, không có mà cái gì hi, những cái share lâu gì đấy, ít mà society li hi greed hi sang cái nào. That is why Paul, Timothy li, young pastor li, yeah. The love of money is the root of all evil. Money is not the evil. Paisa cái gì bảo à thằng ông già nàng hao là cho chỉ ba chân và chỉ ba chiếc mori bên này nữa. Cả greed chân hao cái đó paisa khang hom đi mui cái đó. So ultimately here mori này. Hi ni cái share pro đấy itu mi. Okay. Sinh shok tâm nong long way na. Mai ari we she panelist ko thum hang gai da he in a chon thang me ka jangli ishi we DC na ishi DC administration he Kamjong district administration sponsor sa laga sin host sa laga akshi da apam mahang ge da jang vai ojan la vai ishi sir la vai itong dong ru me jili chili idum na tadang sot now the chiwi cultivators pingli
cái yang li da interact sa khang ro ka tam li athum na la hang ba bom ai I thum mui sa de le hi ba luxury life ka ho pa mani mani kha nào ra ai tầm khvai or cái mà vào सरकार ôn là nông khvai này là hàng được lấy là dân cấp vậy khờ lăng song in hàng ngay ban đó nào ra lại cái tầm cái gì thật đó athum song bang lại cái tầm ninh đó extreme corner when là lại tầm đấy support sa sắp tới parents without poppy plantation có hàng được lấy tờ hit thái cơ condition hit thái cơ luxury trap này gì ở tầm yang hay là cái gì đó cho cái vợ hen không mấy khang tầm ban này tờ daily needs mà gì cover sa cái gì mà mình là cái hen không mấy khang tầm mười vàng ấy na hi cái sáng này gì tờ iva hi suggest sang ấy Rồi so far mà zekra cái hi tang khul ram li poppy plantation clay hi vợ acknowledge sang ro cái rồi na shi panel na la sang ro cái là hi kyuwang cái tran cái khăn là ring vai nam rally thak vai da hang clay cái khăn là yang kha thal cái nang hiu ya vai kha lifestyle yang là cái luxury cái pa hen khamai le ya khamai mring cái pa là ba tai re yang wa la ka hi establish sau cái dam in a zek ngai wa ra hi wi li ka ta tackle sashi ji sarkar na sadak le hi campaign sal jat le war on drugs campaign 2.0 kala chu azing le ajon thangcham tarik thara thang mai de scheme shoka cultivation of horticulture crops as an alternative to poppy cultivation in hill areas kom talagan hill areas we hagi mini hi kara hili na thek ngai vam hi wi scheme hili khima mai samira da le de ji hi noen hapogoy kan na okay are hiwi hili hi bai li ba exact ila ma thi thore government hi samira ji ba sir na the mai na bai kha are hili na ta da hangsang ngai ba na ba alternative ta da yari pingli ma bang sangai mane maram ba wa athang ithum da discuss sasarola panelist ping na o plus yari ping la the popi marang rang kha ka thadok thisa takawa for example ithuma popi marang rang ka tamkui gai ko ta wa tolop ka jam ning ne ka tha ka chatam li khisa la ka school fee mi shabao o ari ki chang khi wai na mi ru thu popi ma ling ka wa school fee mi ru ma la ka pai ta da question sangai yi wa chawi da alternative ka chi hi wa hi pa hi li wa hang ka i wa allergy sai ta da government alternative mi reji ja taka government alternative ma mi ka wa taka ishi mi yurwa popi ling son chila ke ba hi ta question re sangai instead of that itumna thuk mai da ma chukla ka government li mang rai la taka khisa la ka octishik la ke ba hi itum pa na program and policy ba hi yek la ka sawa ka wa chi pa jin na pham era ke chi ta iwi shit ka san ke chan le okay kur marona na please na scheme ju ram le ka phai na ituma law enforcement wang ni ka thara la aya chon tan chang hapta ak mang fut le na tiang khoi na boram khu hile seeds khayaw me area crops kai hui yang he issue honorable CM initiative akhne yang he ile exact ma thai thur ba ba itum ba na ba law and order bali yang sangau ge yang kha inap sha tha ga pawi li self help group le yang atum jeli alternative milaga crops khangtai ling de le yang kala even in power ni la yang not necessarily poppy wi mtang ni hang ning self help group se mai laga kiwi la ning ba bam de le jang poi li le da apple cling thai le yang hi da ngale li ga cha yang suitable ga sa crops ji machup laga khali phara hi hangai laga achon dhan itum da hi matang ni seminar la pam gai ne hi suitable sai hi masam ni sign hang mi gai ne ko ar hang ma ga sang nau ra kha thai sar dak le ne pam dak le ni bing ji aram ni khi na cha rak le ji chita ka mai na district administration ni na athum ni request sai na ram ni khi han lingai or khi crops lingai or khi kacha horticulture we crops lingai khle ba hi atum nang han khui sar khai ne lan na tum application ji hora lo chi atisur de thum na kila sa ke dang yang ka mi avuli teng de de mami bai mre ji yang avuli ka self help group ji li mi ma kurun saru na shemru no ka ji li ngchon ga pai le ga sarkar na invest ka sa ji mi avuli masa ka sa ji ni chung nao gi da
self help group pa jili invest sa laga jili athum na chiwi capital ji invest sa sang laga chiwi dividend jila ngorom dang year khwai bang tada idea ba mi ai deklina chon dang seminar jili ya okay thada ijashi ramli ka jaji ijashi na the da hangra long ji ka hang khai ne ka ju follow up ta wa zat li ka ma zat li ara achon thang meeting ka pam liba athum mikara da hang dale ka thani le exact follow up ma sa dre thum law and order ba ni kila sa og da itum bana athum petition ba je receive samni thum ya joina district administration ba na ju thamai da theri ju thaka ramnaw bingena coordinate ka sa he district administration and direct sa da khlai sala ji ka khang dei li ka pangsang ka sa da khlai ramnaw bing jina adang hang kai da self help group ag shem sa no athumui representative ba la hi lingai hi thai ba ji self help group ji ga da amingai ni shem la ga matang ban register na sa phung ra ningla register sai la ga ji athumui subdivisional officers being ni ba no or even yang jiwi kilo jiwa jing dik village level officers BLOs being na trak le le yang DLOs being na trak le jilia jiwa ti suda thumni hi darkar sai ji application ni ga la thumni ba hi sa pai ram sa pai ma ji ti suda ni sa ji hang okay arena campaign I mean scheme mention ka ba ji jumram lina na ki ka hang sangai le na arui scheme ba hi mai chon dang district administration atum ping le ta kharjan sa hungrokli the citizens bingai na ari men sa da popi ling de bingai na departments ku chung kana tum ni guidance le mi de le I thum bak jam de li ba jang na thum da jam ba li athai rong lingai ga or pigri sangai ga or the kritika te ya lu tha ju lingai ga ji tha wi da atum li ji wi room le mi de le ji no chena follow up ba ji ba research ramron la hang sangai re bohorang li kilo yaw mi pokai re thai ki yaw mi pokai re ji ba ji na pa wo san ba ngai mai thada la ka song phani ka wa atang isi tau government hang da government ni kiwang depend sa rakle na ka thada ring sa ka le ji nei scheme ba ji ba hai sa lo ji la before na ka thada ring sa ka le ji wi chili track ra chili back to sa dam chanti no we same living standard ji ra ma re ji no why depend only to government kiwang ai na government ni scheme hi mi re sa the best example wa achapun lera ari pay village 10 lakhs reward me actually jang asi popping somehow ra ji wang ai na cm na 10 lakhs ka mi de ji ta ari la chi ta bol sala ga hai ada ning tharla ga na chongsok ni ga ta da ina mangwi sa ga mi la ra de chi change da aju wi tu mi chief minister hi da hi ga thali ning sang la ga na lung sang la ga na ra de la chief minister sa da interest ma thla ga ni khui de sa da da ka chi ta mi a khna voluntarily give up sa ra da so ga dam chanti for sure it da we lead something wa ga da sang sak mraw ji okay ji da hangai pe ji so far pe mang shat thare je dak shok tia khajila kho chakum ne ajukum lam nim ne ya khaji khung khang de ba chita initiative khui ma sha ithum na ma sha ji ka shok ta le la ga ithum na ma thei ka tha ji do ma thei do khung khang de na ja da initiative ko khui ma lai da aru bi changwa initiative hi da khui de le jam ma thei ne jang ka pe hi na just example for ye ithum hi wena tam khui ba le ga ni ji ithum mui village a khana pura ithum ko tong give up sa ra da bol sa la ga ni ning so ko ji hi something very rare case ne chen hi ma pham ne jai ga ithum village ping la ta da tam khui la ga give up sa ba hi da pha bi re da khui okay ari hang da kle sarkar mang ni jahan la ga ma bom pai me da hang da kle ji ji ram li na khi hang sangai sarkar liwa depend ma sa pai ne even government employee sa sai basically a banker ne a student of economics ne atama khali government na scheme mi dak le subsidy ne subsidy hi developing economy ai na underdeveloped economy le ga ne itum lari ka tam daw sa le itum ka tong ka the ne here I encourage ma sangai me ne okay mi da le phaire kha kaya kaina tang dai thum we farmers being
who are indulged in poppy cultivation hi kachang khat atum hi stop sarala kaji question ka hakali China itumi mi pingli itumi church pulpit aina la itumi CSO itum students we side aina la itumi talaga na atum ni tami ki chine hiwi demerit hi kigala kachpachi subsidize sala ka sala kle hi yeah I don't encourage yeah chi brutal truth ne ishi we itumi tangkul society li itum hi matalaga na care sagi jene spoon feeding sala ga itum li ring asagra kachpachi encourage masala mane kha hard working run hang the klechi manga chilo chide be content with what you have eat na wi bang le de le chide chipachi itum ka tong ka ne fesai sala ga itum farmers pin chi hang tam chi thegi Atang kuri ramrona mention kasaje athei tha yao dale ji ji ka tran jangwi phaning kong bona nje last week le bohora maina na tiang khuli yaw le hi itoi group a shamai le WhatsApp group chi di upload sak sang ya Chandang chief minister na yari rania khali khang ne district phanga chili chandel zangle kamchong zangle khula zangle chili planting material je gari jhoi re da je pausam bangai ka ji rata lak ta le la ji hin thum ka tha ma the kwe ji hoi re da zang hai ne pau le ma sarkar na planting materials being alternative wi bang ya ka ji rami rak ta hin thum idea le ga ma le so far itum na ba ji knowledge ba mle ne ka ari sir ramron na gang da itum group ji zang ne sir ramron na le jili tada athei shra yaw da kle yang tada ri link vai thei tha seats ka tha ji yaw da kle ba photo ai no ba da le ri ji ba ji itum ji ba ji sa gam dai dur ko ka chi meaning la thei ba ta ru chang pau ma le ne da Okay. In our Hanka issue SOPP, the late lay. Chitaika Vihita, Roganara, Hili Merlagan as at the Clayoga campaign, the murders that lay schemes, La Shokaira, Arahiwi, shock the claiming, informing here, and Lutum Kata the updates happening in my Rami Ting. Notum the forum Sam de Leon, Bodiaga Sada Lunsalaga and Sarah, Stagger, you knowledge for tape room range, Shokan, he shocked me, then Chikata the Satma my line she. Jawgida hili ari hangola ishi forum me form sai re chili aura ishina ina secretary sane kai shi convener hi out of station sa jawgida kachangkhat wa ishina wa ishi pana practically ramli cluster khail ka chang se ki sane je jiwi program and policy ba je ka sheng sane ka hi ba hi pending aina leidale ji ba ji wa hi we involvement hili manpower la chang popamora tarik manpower ka chang chili financially la involvement salam sa pai tu jawgi da long now ki chi wa government we more and bumning to the yari benefactors ning ka hak peng na tada mi laga office run sa sa for example jawgi da ishila same li wa ta sam phangai ne ishi apex body ko tong chang laka jawgi da anava budget chila submit sa lo chi kai ne chi chakwai ka chỉ thà vào cục sơ này cái ari càng đó chỉ ba chỉ vào một số rồi practically vào cháu cái đó ari tie up ari siblings cái thà supply sát lấy ở hệ tháo rồi ba chỉ vào chỉ chẳng ba chỉ illa knowledge mới thôi thế chứ phải mà thế chứ phải ya very right cái chỉ chẳng chỉ vào thế na ina ka mention sa kai wa thang scheme shock me che cultivation of horticulture crops as an alternative to poppy cultivation in hill areas che we budget extra shock me ji 4 crore the shock ji ho the ji I mean estimate sal I mean earmark sami khai ka 4 crore him tha kana practically phaning wa ka farmers ya ka we livelihood me che mi ji 4 crore si shapla the shapkam shaple the ma phaning ka ji opinion noena bo ka me the government na allotment mi tak le 4 crore ji va mấy atom we song ai này yang laga atom la blind shot ai na ma sang dal brown you ko pning ne estimate wa le de village ya ka li like 50,000 each la jiwi
arrangement la ga le de registering la blind and over 4 crore ma sang ra de chit sang ya then iwa thong mo pon ji lung da thon re government we subsidy ji ka scheme ji di depend ma sa na se let's do what you can do then sang se ba ji khang ji se government we khmi ma khmi ba ji ba hai sa lu khare ba lin da da ring sa ga ji ba ji just akin da yang ra lu yang ra lu ga no we athang na ka the dignity no we labor chi pa ji nga lu ta da ru we luxury we wang in the phani ga easy earning money ba in phani ga sa thoi gai ba ning la no we ring dak le a cha la kan da we mi rin I da imaram tang phul naw da ring dak le mi rin ji chi pa ji phani ngong lu ga chi pa ji na ga sa nga ye ji ne then the government 4 crore allocate sa la pai allocate ma sa la pai na ga da ring sa ga ji yang chi pa ti shu da ring ra sai aru itum da iwi example na ko iwi ram jaw lo iwi ram po bi no but still we survive itum na survive sa so why not at the same time iwi parents being la iwi la ri dum se support us of the then why not atum ki wa ma sa ra gi da da ji ba ji iwi ji da draw sa ngai okay chita kha jamsada shogar na key alternate key kam ko yami sarla ai jirla the government we alternative program ji wa atum policy ne atum the ning hak la kai ne mi sok tak le ji bang we let's accept mi ya se jang ka chili chungna da mahang ba se ji sa na we na ba okay ning hang la kai na mi sok le phai re mi sok de le ka phai re ma mi sok la just no we ring the claim din ji ba da na follow up sa lu ne ma mi sok la ki kam tham ne ki kam tham ne okay ji me asar la panel we government we na key alternate mang ra mil la me are ji me ashabla ili hang lo jaga jang financial support pa cha secondary ne kha athumli techno information power ngale ji ki ka tha sa ka chipa chi with knowledge pa cha darkar sai chipa chi darkar sai financial support pa cha secondary ne chipa chi wa mi dale phana re kha ari ngale hi soil test la ka chipa chi chipa chi we information pa chi wa knowledge pa chi wa I my farmers being the khami darkar sai khare we to my forefathers being na sada khale exact wa masa pai mara etum aru hon we let us technology wa tissue da kathem thang mai chila darkar sa we farmers being they need to be educated kure more me ala na je ma ari de zaning chen thalang hang ya ya miya gli khai mi gi ba li ba ka da khai ji tu khui rik la da yang ji tam gi zai ban pha mi la khai mi ai ga ba khai ji ba ga khum yao re yang kha na na ka li ka khai ji ka da tu khui rik la da ka da khai pha rik la da tam ji the ga ba a wa ji knowledge le yao gi da ma mi sa la la tu theo ra kong ni ba la yang ka thai dam sa na na ba li ra tu li ra ka thai go ji mang ba li ra ji da chen technical know how training committee darkar sala gya of course adang hangai da alternative khilab darkar sai khamila mirani ka population hiya ga hili government na gdong ng rin mirang ji wa sakla ge je ya china ka shabain dang da higda training horticulture vivaga no agri vivaga no training khamya tam thran ning sangla ga dam kui la ga ka ji gtha nglei li kat khi cha me rang ji pa hi training kui ki pa hi support sangai kala adang hangai da government support wa mira financial support wa mashoi le mira ji la hangai ka actually technical support assistant mi da klai plus knowledge mi da klai je chi ari we shokar na pitch sa da klai le zanga ma zanga in the thing like zang rak from time to time training na mi ba pam da le ya kai khna ba adang hangai da poili successfully kila sad le ji le apple grow sad le ji la hi kha da sad le ji ga government of spoon fit samang raim ra ji le khi apong le ling le ji hi la district administration ni ba la ka horticulture department ni ba no agri department ni ba la ka han rong ra ka chaw effort ma mi la mi na ratam gi jai ji mang rai gi ni ji hangai okay na la thang hang khai na ya no la ba ba ya okay
ara in a hangkai mention sangai pava poppy think vaisa da clay he aju hili media attraction ko chong le le kai aju mam nim ne creo in ha pokai san in fact ajakum trau no February maroon ka chang tarik kya kle chili communities 33 ga da na pledge quick ai le ya itum poppy li tingray war sarai je je ara jiwe na jimang lam nim ne a jon thang la tangkul na ga long na thanda long na bing na memorandum la mi sangai re chief minister le ya ka jiwe ara long na bing la zang le ga da chili khi samera chi memorandum mi sangai la ka to mai je la ga chu chili khi mai activities quick ai ra khi mai initiative quick ai ra je no na ariwi memorandum la submit sai ra CM nili la tasam bangai re yang isi laga chiwi thili la convener la semai re ji jarui isi tau Hubert na la hangai re sinau long na than laga zon ting na thar ra si convener mai re ji members la ta each and every CSOs when the tawo sang sem gai ni ara hang dak leiwa hi na ba ara atam ba hi na ne ya azon thang isi na hang tha da ajon thang ji sao khuyai la go sok la go jili arui tu mui shure face ka thala le hau jaw da hi wi follow up campaign ba hi wa arui chang wa da hi ne ji ba ma le le dak le ne jang iu songai hang lo ji ga iu songai hang ga district administration na than ga ba khani ga sai re sa khani ga ka arui sigi bung le ak sai de la ga ara khi la ba south wa khi ji ba ji i ka chang ma jang tu ka sai re ak khani iu song wa jang the hi da awareness ba hi ba da time to time the rara samrai de sichani chigoba arichang ba hi nasam hai ba mani mane ka chiwi thili follow up ba hi idum masa khuirang ni chiwi ti mane ya tada atam ba jara sungai ga idum habok le CSOs ping le idum wi migi gi efforts chiwi idum cooperation committee ma na ni idum law enforcing agency da idum li bang li laws ing la da sa gi jim ni ka when governments demand idum le dargar sai re jiga idum chile cooperation mi re chine ka phang sa jile cooperation mi se jine long now bing la myang ro kai ra tom ra poppy thing fai sa hi da forum la shemai ra chu wang kala ningphun ma thala ga na le le sawa la kra da atam wi mak cha bang te ka ina thei ngai wa ra hi ni ka cha we ningai na khang wa pai la ga hi sare ji yang ka ra livelihood with we sa ga da khring khra ku tu sa ga da hi le mathalagay na yek shokai roadmap lela or shampokai la shamada lega malai hi zatnagi chi procedure ta zatwara khi ta samira chi detail na roadmap ma sham don na thong arui chang wa idum isi ki la apex song wa sem ga ma them de jang isi song la ga sem ba ma sem hai mane ka apex song wi direction na idum ma da follow up session re ta ma gli isi arui SOPP asina ta hi ta sei ja tam wi the roadmap was even semi the limrawe iwi ko ningila SOPP na roadmap lela ishi hi are hard copy hi ne ji hi ba are for example table li khara ga are cham mam lemra ka shempo kai ne da ku gai tha ne for example ha thangi na hangaw la plan and policy ba extra kai ne are action ba ji ha thangi na hangaw la cluster area na hangaw la zonal area wise ji sa la ka shit khwi la ka ji wa la ga gi ni ji are cham chen le dak lik san tagan na hard copy da hang plan and policies yeah plan and policy ba khai nei yeah ka da mai tarang nei ya mai tarang ji ba da discuss pa ba secretary wa da khup ji ba norma sa ga iksan okay ara hili in a take ngai wa campaigns at ngo kai ra sarkar bu shongai na lamar lagan campaigns at le long na la support sami le ga zat le ka farmers bi response ka ta le ji noi na ba farmers we hi sagla ke the bulky amount turnover le sao ga da tum hi da pai la ke ne give up sar je ma le ka if law compels ya ai engine na compel sa dam than li chi we respond ba ji li thai re ya chi wa sar ram ron la thai mai khar re ba law hi ping hi pa na ga here nei da tu pai or hi da sa ga jail sang pai ga ji ba ji ba saram ron na thala ga explain da sa mi re ka farmers being na ari chang ba the willingly give up sa ga ji
response pom thana response ba bam tham le okay no we take ku la chitala thai yeah same case ne ari hangau la jang farmers i shongai na ba kai kha ba ari hangau la frek ngasono makhle lam ning le thum la tangkul mi yun da da itum la yari o sau gi da ram ram ni chadao chawi da phone na wain ka phawli la achikum na la sau kan ne achikum la sare je na ba masalim ra ke chi ngasan sakai na ngasono sau mo chiwi tarmai na lang han guys la ari jing show wi president hangau la katam na long president hangau chi chi ne response wa mathalak mi chi mane mam tham ne sa fra ge ji khalew le de le ka athum meaning ni la kai khaliwa oh ari pa liwa police la zangai ji ko ishi tang ko se so sang sai ji ko government la zangai ko jawgi da har ka thala molo fase masa fase chi la le de khle ne ka jawgi da teri meri ene ja le de khle na ari chamba ada it mu knowledge wen de okay legal consequences bali mara rang laka akha zek sai ba hi shangrok ser khai chanbao ne ara tangkhuli ramli poppy plantation le da khlai poppy meaning la ni sharia right ke sa da khlai hi intoxicants ke sa da khlai hi law enforcement the thana bing zanglaga alungli kupsang khai ke ji he shaire wa nexus khlai ya acha sakwin rock khai obviously phesa zangai re je ji chanbao myu khana li ra zang da khlai ji ka tha thui thekhuli ji Ini pau meram ne ke kali ke jika ta le ke legal action kui bai yang complaint sa wa bai thum bai mle le yang ji verify sa bu ra ji khamashung khangui ji ati sur da verify sa la ga case lu kui bai ji le yang ngui sa ga hangui da le ba le defamation case ku ga bai yang ji ulta case ku ga bai ji la mashung sa ga legal action kui ra district administration no long now no katonga ayen wa jing le sir da klen yang ayin hina o ava long now ne ngate the equira the action equira or ava micham ne ava police ne or hilasai ji khangte difference ma hai me jin ya action jing rai cha sare daga kali ga government official sa ga aggravated killer ne jin la hi wa thai thai la sa lu de klen ya ali wa action sa khmai khun de ji okay ari hangdak la hi poppy plantation ni mang khang ni la tang khul mang khang la nim ne actually the CM mentions higher akhatanala and kila jan exactly police personnel involved tax adi ningai mala kai ya the je admit ka sane zang was case for shock khai ne jena ithume pamla mo shock thamre jila ma hang bai ma thei ba ma thei la yang proof ma leila ka jamsa da jita ta wi pau na thum ma sha long now be aish khewai na ma shamar kle shala kai okay khiwa shala kai ari same na langlar na mention saula openly even police ping la sangi ke sin da jiwa changla ke ithumui li la ithumni la ari jiwi maramli khrekum la ungnaw long wi songai na la paper lang ya wai de hi masa pai mre ke ji popi hi wa ajikum ra ka ta maning no ili hang ji ka wa ka ajikum hin na hot news sai ke jim na ba khrekum la ungnaw long wi train la ma wa se masa se ma pham ko ji ba hi wa le ping ari ishi tang khuna ga long wi asing li athun na ka pi gai ji ja ji le pa me ka hili ari hangola journals sing baw gi da long phang ping na practically ka chang atam ji tran li ari hangola jiwi problem le jiwi problem ne ari hili na mention sai ki ji ka te no phak taw ra jiwi problem le text ta khui ga hai ji tha wi bangai na jaw gi da ji na ila kala viewers thing yang da khle even va da khle ping athum na the da khle ni ji ba ji le la ke the general knowledge ne ka openly discuss mak sa khane ta hang bai re yeah openly discuss the problem na da hi ka da hi ka da solve sar da pning oja we na bokos hi sakla ga hai issue de openly la discuss ma sa pai khangateli finger point la ma sa pai hi sakla ga hai issue ne hi itum ka tong kha mathala ga ne beri si sa sai ya chiai na hang bare iba 120 plus years with Christianity li itum aru ya ne dang da more hi khigala o khamashung tu ma hang la o hiwi greed ka chiai na
kala hiana corruption hopung na sadak le itu mang made sadak le ka tong ga verishi mang me sadak le ma verishi ping akal ma sadak le mane this is very unfortunate ta itu matha me de verishi sa se Yes. ya chimang me Okay. Long we showing na ki pekar kui ba hita ta hi ara satwa hoi ba. long song we na ba atang isina ina ka hang da itum live apex ki jile da atum we follow up ki sani kala ki ji chiwati ju itum ma chili da cooperation mission re itum hi wa hang je ga itum sub donal da khila ka tha mane chena long now we through in the dagar sa prong ai ji ga itum na jili da manpower la ya da itum na atam da khaishok ni la itum ji sa la itum ma Okay. cooperation ni da si solve si sang vai target si bajum sung vai di ba itum cooperation ni ba itum on room ni du ngai Cooperation kami support ka sa ba long pang. Sai da mi sare re chi ba khane. Ka jam sa da long re li long pang na ning chu kham da mi yo lo. Ba mu ti ma ba. Ni da ji da ka wa na na sa ja re ji ni na na mi directive rice har la na shi long pang bin rice har la long pang bin na ki sa ba ji. Yo ka. Take it. itum long phang na at we experience ka ari leng mai community chi la cm na sa ne ji la youth ping na police ping na drug sing sai gi ji wangai na identify sa mi wangai na atum le da kila sang hai le ka pe jang da itum mi li la chi ki tha mang lai cham re ka chi ki tha da chi ki tha case hi tum na sam bang ka itum na ji ba concerned authority li tum ne address sa mi re ya chi meaning ina da nga da itum ma just the civil organization ne law itum bang sing itum asa pai meaning ne chen law we otsaran ji law na sa ka civil society sa sa da itum ni wa awareness campaign kan ba hi hin kham dai ne chen atam lung le awareness ji ba itum sa pai la sa re aga ji itum apex we na da khang chon pui la itum ka da sa u sig la ji plan out da sa man re ji ba SOPP na thang policies le re da khang je hik tha we le address ma sa do Chang la kai ari ka hang da ari issue we panelist kan hangai re hari jam jing show we president an hangai re itum na awareness pa hi matha da great sara mobilize matha da sara kala law and order shichin ka pai chili ari hangola sar pam dale atum na changura kala yari pingli wa ituna phaptang sa laga ari itum long khle hi la yari khle wang long khle nda long khle wang yari khle nda jawi da voice aka sa laga athang topic usually nga hyaw laga ngarer ga wa athum li la singkhui pai wa tada ta khui pai ki sina ba ina ba athang itum na maram khmatu ji o chagshi khle for example taxation ya jaw se jila jing tha jila masang sakla tairap sa laga phak vai khli jili ki pana no jira klase tada ka atam mazang re ta 3-4 years wa changal pai ta iwi phapli i wisdom ni ka ishina lungsang lak enai tada sabashi jiwa one day or the other day tada free poppy plantation hi tada tangkul luiram liva sampang la pai ki ka han le forum semaira forum semla long bing wa dom sir da klein da ya ka re li thek ngai ba na wa lungsan lang na zat le ari pace ya ka manung zang lak la now the challenges kra tran musung shabla chika nem zang ora ki ba je salagra ta pam da khle ne ji ina hang away the imang na ka ham ko ka ishi members being long a thang hang la ka tong ka apex being from the organization being hi chang sar gai ne jana salagra ji gai ne jawge de ila salagra ge ji ari hili hang sangai sing shog dam na long na cha da hang raw we mai ara tada othi CSOs mang sa da glimning la government the backing me la sa da le sound da tada isi family sak na gang da someday or other day tada fulfill ba sa lagra ge ji la ka chan le tada tangul mi yur here tada hompha la gai mi yur ne someday je da klei here tada atam mazang limre tada atam tada mai kyo ko wazang la dala mi cha kali kan vin exam ji ka CSOs we top keeping jang sir laga kala police song department song to tong jang laga tada kan vin exam tam chandli tada
cái chữ ta result à khờ là nó sống rồi cái gì cái chán đấy Ara phak vai chongza wa ki chi le athang ka haga khane ka challenges kham de khim ma le le or sali ha ko no ki chi ang mention za khai ni de khim ne thei pi le to ili hang chi khawa katay wa ari hangau la athang in la mention sapap mai re ari wa program and policy chemere kari wa practical li sagijla jawgi da ari wa ram ni khawa hi for example long now sau gi da financially tada chiwi ari thought live financially hi wa targa sala kau jawgi da ithumna sala kau sa awareness create sala sa chi khawa chi targa sara jawgi da chi financially sampang khawai la ithumna government li jing re da click sane government li board da click sane jena ashin la 99.9 mi re jo mi lagra ke chiwi doing shit wa sai re ka ari chama table li wa mung sarang le dale no take hui le wa matai la kai na challenge manpower and finance yeah ni li rata ki chi ya rata ki chi for example kai khawa awareness create salala ari kang da workshop seminar ko kala kai khawa sa free jila ka sa dam ji tranly action zanga wi la for example police force zanga chili or civil volunteers for example ram li youth le dale athum ni hok chalai ora la ka destroy sa gi jile chi jiwa sa phung re ji ma sa ka wa jiwa mo kum re da le shon sa re aka khani ba ji sa phung gi jine kwing otokli sang la ka morally ojala pam dale biblical wisongai na la hanga ba bai church le hangra kai ka wajili shit sang la ka give up la saure after 1-2 years ba ka kai ka waji mak sala sang re jadam jili force chalai gi jino the job the force ka chalai jili financially la targa sa manpower la targa sai ji with difficulties khale ka ji samphang ra ka ji ka ji han khak le dele ma ari jam okay campaigns that khai liver yari big liver legal consequences ba hang chi thai sre re ka issue show li yang da klai ping li things ak phai wa ara hi sa tran na li ayin da keeper rak ji ba ji additional spin na teo ka ham yo thang hai nang ra nai la ngai yang hiwi matang ni nishawi matang ni kila point sala kai na act ak le NDPS act ho ya Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act ya hina khimam yak la dikwa cocaine no cocaine gisem coca plant ya jena opium no poppy plant ya kala ganja no hi khaling kashem kahai khayor khalo kaphung warehouse sa da kahai ya khangathum shikjin state aga win aga le export ka sa aga in aga le import ka sa laga transship ka sa ya phung dak le ya akle khung khang deli phung ma da transship sa dak le hi gdong hi masa pai me ji hi NDPS act na hang ya kala government permit mami ga maling bai ne yang license khamaya or permit mami ga maling bai ne hi government especially permit me laga monitor sa laga hi ari kisam decision ni ya NDPS act we section 15 ni ki hangai le ji ga quantity ku thum sa da khai bai ji ya rit ka teo ngweng khamai rit mai thui jing wai ji la a ga ina quantity khangweng bai na small quantity ho ya hi ari we ati su le ra suppose opium we alongli jaulo jiliang opium ni bisem nisha jaulo jili 5 gram is small quantity ni jilla kala bigger than small quantity but lesser than commercial quantity yang he 5 gram to 250 gram ya lungni le yang kala commercial quantity gi hi na 250 gram ni jilla opium liang ganja wi na small quantity hi 100 gram ni jilla kala chiwa lungni bigger than small quantity but lesser than commercial quantity hina 100 and 1 kg we lungni lera kala chili commercial quantity in 1 kg and above ni jila hina da khangte we la ari rai tong we limit le sir ya hi small quantity ji sambangai ga ba kai ko chung ko chahi si jin da living ni sambangai la up to 2 years prison wa bai phatop de wa bai ya laga up to 10,000 rupees fine sa bai ya
jain atang marakli leidek leji bigger than small quantity and lesser than commercial quantity je sambangai ga ba ji up to 10 years punishment bi bai up to 1 lakh fine bi bai jila commercial quantity ji sambangai ga ba more than at least 10 years ba kila sa phungra ali phathopang sa phungra kala 1 to 2 lakhs bi along the fine bi bai ya chida de le jila laga athang hang hai poppy no opium no ganja no coca no chi khaling jili finance sa da lebing ji finance sa da lebing hili sakmai lui jila athumni minimum 10 years and then 1 lakh to 2 lakhs fine bi bai jila athumni de ya chida da le lui jila jen athang hang hai arui lam mapu bai na aung na jawlo jila ya yojat kai ka aung awing le san da I ma them ne da mang bai ne jila ling khaleu pau je mi gi ne ling pokai le je ga mami sa ga I ma them da nga athang khayor ba or thai thai le ga khila sa da kliping ji athumui punishment je ngai cha da la sam phang bam ra mang tem re jit le even ji section 46 na hang da le go NDPS act section 47 ne ki hang le ji ga ba village level le de government we servant being yang mayang le ni ji ga ba sarpanch yaura ar hiliba village authorities being yang or jili any city athum na thai thai le ga paw ma mi ga athum na liable sa rang lai cha da athum mi tung ni la action gui bai jit le yang chila le lui le jit la laga adang hang hai NDPS act we lungli in the yang ga aksi section 29 ni ki hang la ji ga ba nga chon da clipping yor da kle ni ru no khaling ru no ka shem na adang hang hai ot sak ting dong ji ma khamya ayen ne ma khamya ot saling khang chon ping ot sak khang rum bing lang ara cha da adang sa da kle ba je nang cha da ari la action ji par sita me rang jim leim ne ji lang even attempt ka sai dang ji la punishment jing la cha bam attempt ka sa ji ga ba adang ji yor da sa la ga fail sa ai la action ji da dang la cha bam re ji la yang prepare ka sa attempt and prepare lang dai go attempt ban of action sa kai ne ji la prepare wa sao ra dang ran phok hai bing ji Jiping jili adang hang kai punishment we tang khai yang jingum thra ga ba jingum phanga punishment mira fine ji lak ga ba thing hang ma mira ji le la la kali kha government court na proof sao lo jit la ari convict sao lo jit la mi ba hi hi da yor phung khai na ni dai ji dai ga ba au ni le de property to nga jila sisa by government yang kari no lamru no shimru no kutong sisa by ji le ji yang cita kamai na are hi repeated offenders being wang hang yang khreli sai salaga arui le ladwi da hanwi da sa ga ba minimum adang hang kai 10 years punishment jawlo jila jiwi 1.5 times punishment mira 1.5 time minimum go more than that 2 times the double la ba bai jila yang 1.5 time fine la mi bai kalau minimum 1.5 time fine 1.5 time punishment mi jit la kalau even section kya gitu death penalty le mi bai le jit la yang death penalty en dang le mi bai thai thai lang sa la convict sa kai mi a kana sa lue ga ba death penalty mi bai ji le kya ka sakt sa le la gravity of the crime kya ka sak le ji da le the consequence bi ji da le Harino death penalty baji section kya le jang da actually ila mana section 31A nya NDPS Act section 31A ni death penalty en dang da the gravity of the crime ni le hai ni ji ya kya ga sakau la an sa da commit sa da crime ja section 31A ni ji da sang Thagari hi poppy lui khawa mamning da poppy lui the poppy we activities involve sa direct ka indirect ka involve sa psychology ain we tandi pergi je jiji kahap ketio athishur da ain je ka par tandi ra tar khaili inang han khaya khawa anti narcotics task force tala le dia hi wi wang shem khai jika government Manipur government ba na ka sham war on drugs campaign chi ki pangong jang laga athumna king dei da sa sila every district we anti narcotic task force shen ya ka ara dispensary ji le ji arang room sir laga na bu jingli khilasa laga khilasa khai ni le ji ba ji khilasa chwe le khai akshida malay da lai sa ji khuyung lui shi chi tha ko
khuyung laga ara ji dispense how lo dang ve re ji lo okay. ara ji NAB was in NAB was in the cert le jimang maning na even district anti narcotic task force ma shem la district police na sa khran atum od ngurut ne ji la task force ma le la sa ngi la ge ji la he Ari so far na hangai involve sa mi being yang lazily khalingai na habok ka kshunga the ksem ka khayor ka kshai ka jili ka phong transport ka any activity involved sa chia kha jeno officers be mitung lila atum responsibility le yang inform sakwai assist sakwai le ka in I think citizens will live malai tha ka chamsa da athanga na mention sa je mi ba hi popului wat le the the la ka kasai ka pam mi kai report mak sa athoi tung ne malai do le ji le report mak sa ji la citizens omit ka sa jang omit ka sa hoi o ji de according to the legal clearly term terminology thai la ga omit ka sa ji mak hang ji ji la thai la ma hang ga chu tung ni la action khoi pai Chila Ari NDPS ma okay jena arava he psychor he le dak le hi shakjang da sak fu dak le hi kai kana va hian chna na sa dak le overemphasize sa le hang le ho kiwang le chil ka idung mu ya long li narcotics and da salima phasak za ya release sak za hi popi mang maning ne wo khangde le tik le le wo ka kiwang ai na popi mang le ari lung san la ga na sa 그지야 카 제나 락박 양카바 인파위 색마이 타박 바바 country liquor legalize 사위 라타이레 기질라 주장색 다가 히박바 양카 포피라카 legalize 사바에 medicinal use 위방 liquor legalize 사가 바이타다 다가 큐방아이나 히아카 emphasize 망리 사다 클레어리 혼히 히 political angle 레라 히 politicize 사다 클레라 히 다다 Dubong le khoi bang sa da khlela ji hi khanghan le yarina jen chu bramli na take kwe politicize ka samaning lak ne yang athang ina hangai opium poppy himaling sam ne jila manipur le ling da chingum thra makarang sam ra ji myanmar side we ne khra ne jil yang yu jat ki pa ma phen mra kha chu influence ara mar na re jil hi gateway other golden triangle the Myanmar le hang other golden triangle he Manipur and the rang shun gai ne jil ya hiwi 1990s li ozal pam sa yang na le sara 1990s to early 2000s and around dang the yang generation kya ga thi gai la mi yang heroin product heroin number 4 ka ka na inject ka sai na mi tra ga thi re jil la yang kala ka thimang maning la shim khuli chot sak jil hi yang legal perspective and sociological perspective and economical perspective and hama to area edik pajina an shai mong de le ga a ila chot a la dependence how shim khur bing ni le chot sa gi jit ya laga edik sa gai pa hina crime sa gi da saklang mu jim ni jit ya mi ba na thada mag ja mi na cho pom ji jili ba lo ba thing khani thum ni re ga ba edik sau da thum ning jang lo paisa ji ning jang lo hai phung ra li gi da khing la ma sak ne ji le ba ba ari ba ji ning jang mo yang je ne hi wi itum society li hi raw re ji ra la ra khai ne yang ara yang apama ga le ukhruni le bom ngok ta jang ka thermining ne ji la bom khangok wi crime mang mun crime khang te even shim khurli la yang shim khurli le crime sok sak te le ji la paisa ong bora bravely yang asiwi shimnu ya zawra edik wanga nya higda hi khangdei bing lila khangdei intoxicants bing lila le serga aro opium hi addictive sa naw ge hi pai le emphasize sa de le khangdei le sa pa pam de le ko khangdei le pra neglect sa kaim ning ne yang wy tablet kya ka tuk te le sp tablet le kya ka tuk te le yang even codeine kiki ka opium is one of the main source of killer side intoxicant side ayur drug action yang jain hili emphasize sa dak le khangdei li la sap pam de le itum ne him thing ra ga 1990s 2000 ji ga pai yang itum society ka yaw ri la tong economically hang ji ga black money ra jangau gi da khangdei trade ne compete ma sa ra limra hi morally la thang ozan la hangai yang hi ma shungai da khuyai ga ba yang ma kam shungo dili tada o hi ki klam ga thada da accept sai ga ba yang moral fabric of the society ka or yang
thermarin lam le li mrang society hi tada more or less Colombia ga Mexico ga mongai yang drug cartel mongai pam la ga pura gang war sa la ga pa maura ji le yang chip sapai da I ring ga vai ne da ma chuk la ga sa thu ya ga ba is naw wang ne da ma chuk o ga thim mak le ga tong na ling boy ga ka sao ra tha ga popi ling sa ra la o ga thu hi chi ma sa ga pai ne ji le yang opium mang emphasize sam ni khang te drugs ni la emphasize sa le yang ka emphasize kyubangin opium sao ga je kreli mle sa ji leo ga de hi sas mit la ga se da sa ni Aga sugar we nikyan ni just popi hina urgent samai kap to khoi tak lai sa khang te la urgent sa la ga ni ka lungsan ji war on drugs pa ni ba hili popi li lungsan na ga nei leo mo jena khang dei li ma yang sam nei ji ba ma ning la kha cha ga lungsan ji khibang khang dei li la cha ga lungsan thu ji ba na question da la jidla the opium ba hing le ni le ling hao atang jina kilo sai socio economic fabric li rak zu hang la environmentally hang ji la yang har si jindak lei machi si jindak lei table salt si jindak lei je kya ki jindak lei la packet ang mang ning de thumra hang mati hang phanga si jin la ga au fertility le su dai ji la yu rat kai ka ba phuna ga ira ka pam de athum yang athum hi sas mit me le ga athum za daw mra athum triping mi za da ma chu ki la tang law bing hi le yu itu yu be hi pam ra khai de generations after generations pam ra khai de yang itu mi le da kleng le ji li ma le shi la har si jin naga machi si jin naga now the shokra de klei tharau bing wang mum chu bra la ji ya ma chuk se itu mi wang mang ma chuk se now in now jin na school tam se the shap la ba yang now ak chang shokra mag chang mer je ki bang ma hang ram ne au now bing asam ngalei je ma si jin ba ga khien ring ru la ji da ji ka sak ji tum urgent sala ga ne ji mu ji la je na emphasize mi je aro ta ga theo mo kreli litan lim ma thei ga sak dong ji 10 years ago ngi thei rai re ji yang ngai la ji la wi ya yang dak le ji ko phung tong ko khai ji ma sang sangai mi ji wang ne government ne sakla ga ne khu ji wang ne ni ji in hang ai na itu mi Manipur district an hang ai ji ko district ji ko ji thei dak le ji smith pai wang ai ni ju da phang okay Ariana hang khai ji emphasize sa le urgent sa hin na mean sa the focus sa da klei ne ka take when dang da pau shine dang da no ning di keep ni government chokar na mix sang da klei ne hit thau maram ni he support sai he oja na hang hai tha da socio mang maning la religion li sa kai ka ji pawa sa da klei ping ji I church member na I church member na sa ga hai ji we impact ji consequences for church effects are church effects are our moral our spiritual degradation is that the moral degradation kala spiritual degradation ka satam ni ultimately church hi itum church will value jamale Jesus Christ he ki pa hlo ji mathe tu chi support sa ge ari politicize sai ke ji ba ji I cha ga mam ya ngai man support sara politicize pa cha political group aka na hang da le ra itu mi pa ka wai ne ja why should we blame government that they are doing politics here no hi khamata on ne I ji ba ji politicize sai ji da ji athumai ne ka iwi imaram tang khul ni mathang wai sa da ki ji full support okay mala chim ya la mai ari government na hada slow salak la hui da phaikar khui da li he da myang ai lak ge laga itumui mitali la thai gai le kap pe je adang isi sir na angai da itumui thought 90s atamui 2000 atamui thought thi gai itumui ram le lamong shop ning ne shop ka pe az ramai bu sal gu jung le itumui gai na experience ka sa ta ji ki kana maning ne ji atang number 4 heron ji ta ka sai wang ok ka pui wang ji wi issue ceremony chena itum la chi thei la ga malung ring hau da government sa da le le itum ta 100% support sangai maram ba hi itum kharing khar ka chung ka sa da le ni ta na chani pa hi itum
policy sa de le o chu the face and compromise sa de ge chu issue pa chu ta ngau se ka society hindi tha vai mo sa vai sa de ge tum chi pa je tum 100% support sa se Okay. Adang your chat the mention sa chen. Ara in a take ngai ba tang khu kam chong jos ara kam chong in zega ga kam chong li accuracy cha ga le da khing chi. Your chat kan de mention ma sa sai ka tang khu ma khning na kya ga shi ga wa le ra chi ba ji ni na ha. Our question je. Kam chong wi ya. Okay, okay. Accuracy cha ga le je la Ah. 239.8 Okay. accuracy ya. Jung jai si le ra tang khu mang na wa da khai ga. Your chat ga de na wa da khai ga. Na thum na ground zat la ka the kha ti shu da. Chi ba ji your chat mention ma sa lo ka Okay. ka de tang khu ma khning na kya ka ratio chang na ji ga tha le ma. Okay, iwi wisdom ai na, kala iwi knowledge, kala itum na, ari hangau la, long pang beng, le survey sa kang sa report mi ka kang sa wi ati shudan na ba, yurjat ka te ni la, tak ba tak le. Hi ba he ja. Ari many va as a whole limang check se, for example, Kamjong district jaw la, Kamjong district li mai yurjat ka te na, wa mai te lek si ba he. Ada ji hang rei ba. Report wi ati shuda. Da ga thum li thum wi campaign da za da khle je outreach da khle je athum la zang da khle ka tang khu mang li ba da khle da. Ari chamba athumui liva mabarang ka athumui aunga pingli hola ka chipa chipa msa se chipa hiba ari hangau lak na long with true or long pang with true jena va lyric chi serve sa na athumli Sa khai na sa gain response wa ga da do. response ja athumdala masa khwai ari hangau la ungnau athumui lila aunga leawla athumui area lila jawge da athumui true na ba ka shok shok ta khle ne ta ajon dang la shaire government la saula Kambokpi with district li aunga gana shok la ka chita da murder ka shok chi ching tha ba ka ari hangol la Kamjong with district li la mai sarpa sa kaina tu Kashi Kamjong district ni laya jon tang la pama ko diwa ashi awonga na than na chief ho la ja Yeah, yeah. na to ke ka wa sai de ki pa sha de Okay. Da ajui san ye hi da hili kup sangai sa se. Kai na thum himang than rang la ka last da and note abu now ni sakai yar li hang chipun sakai reverend ni shan we na khapogos. okayเป็นพานาให้เลยอีทมยิ่งกับแซกก็ให้ฮีอีทมเวงานนาดักเลยมาสอดนอปินตังคุณนอปินมาไล่เสร้านน่ะแต่ละเอาอีกทีหางไงแต่เลย you shall not defile the land that you live because I dwell in it ใช่ไหมอีน่ากับป้อมป้อมจิลีอีป้อมดักเลยเนี่ยใช่ไหมมาเข้ามาสักเซ่จิดักเลยจีอีต้องพันธุ์จริงเซ่อีต้องเบรชิกต้องกันเนี่ยที่เมสเซจมีกันไงเนี่ยอีต้องตั้งคนนอปินเนี่ยนั่นเชียร์ and note how the English we dealกับมหังกันละแต่ ending หิมกับคำท้าทายเช่นนะแต่เรื่องกับแต่อีกทุ่ม thank you to our honorable chief minister government of Manipur for taking such a very bold step to tackle the drug menaces in our society and also the district administration for taking such a very keen interest and enlightening us to organize this kind of program. And thank you to TT itu the platform tam talaga ni deg lihi dan yang ai lage melung ring lag hauda itu nalahi di kazang lage show him bang kazang lage the district administration da makok ni da itu lihi the platform ran ni ola TT na da besilagai na itu lihi da ran ni deg lihi the thalaga platform ne hiena bang samai se itu time to time itu misaran je itu salaga update him tam bang sal itu ma pom hi wena da popi hi da eradicate sa so bai gi da itu tonga hot nang rum sing si baje hi hangai Okay. atang na hangai re tada da lu da ning shili ngai ti pa li da tam kham bang yang ta la kai na atang hangsar kai ne igita narcotics we product intoxicants being he society mang maning le economy li le environment li le tong sa ju da tang hangsar re ya hi tha ga khwang ai na continue
se da ma chuk tak le ne yang itum ram naw in itum ram naw ser ma ne yang naw raw wang la ma chuk se yang society wang ma chuk se iwi ring power wang iwi tong khwai wang ai na mi hang dei li mang sakra thing sakra yang sa jung sakra ji ba kham tha ning phaning ning ni ji le yang jain ka shaben dang da hi ta da cultivate sa dak le ka tong hi ma tang sak ngai masa ga thau ra legal action ku phung yang FIR ku ga action ku ra aga si FIR ku ai ga ba masman bai ma yang legal procedure je ma kuprang la gain dang da NDPS act liver innocent na da aklat na proof sa gi ji ne ji la it the kila honor si au tung ni le ji la na proof sa gi innocent ya itung tung ni ma le ni ji la ji ma chuk chak chak la ga khunuk singa ma chuk chak chak la ga action ku ji hangai ya Okay, share. Okay, in the last keynote address kami, last panelist au kita, in a sangwai tu kuyore. Okay, remi tu da ningshiye ari jing so katam naung president, hang logika wa awi long naung na organize kesana hi, kamjong area itum psychology baik sana, jiwang higata platform, chance kami wang ningshiye kelan nala assure saya long naung, apang apex ping na decision ko kuiji jili cooperation mirror. Kalau natum nak hang cili sara kerja anala atang hang ere, jadi wang nali appreciate teraga sadle. Kalau iwi panelis kini, oja kalau sir nanila iwi shong, kalau isu forum shong ena, ningsi kerja kata air ko kerja hangai. Jadi lama itu titi basilila, ningsi dale, aje ho sami miss, matal lagai na, itu mhi yari na pap tad le rekam tad le rekle cili imte tu re, kai itu mui wang la first time saw kita, itu nak kepentingan na tu hang shok hili, ketia nau tada line ji mokong rong thai chỉ là yari na phiêu mi lo lastly yari li inai da hang sang ngai pa na va ishi tangkul ngale avram hi kala tangkul mi ro hi mi we na ngate hange ngate khare itum hi shang lak e popi maling la khre thot li shang lak ai na ok thi sai kala itum hi sources la lam ngale la mtha shunai sources la trak le itum na mashichin ka thei wang ne jaw gi da hi pa hi ma tai me da sakta khuil ka shichin ka bai sa se gi je he iwi shongai na forum wi shongai na la sida da hang sangai tangko csos forum wi shongai na kala yoron ngala sada khle khani thot peng jingum trada truk and a hen la ka tada yoron la sada khle pe itum hi paisa li athang hango la panelist to na easy money jaw gi da class 12 pass masala kaini liwao awa wali tipen satu ana independent ana kaini liwao gida kari longai ka lo shapo ana yo thungai ka yo thu shapo maram pawa ji kaini lui khawai na paisa sam mangai ni the jaw gida ji now the future we wang phaning lo ji ka environment we shong no health we shong no his biblical we shong no sakza drakle ji wang nei bai wa sakmeida machut la ka itum yoron ngla sa dak leping itum nala phap ta meda awa na phap mata rosalala hipai hi awareness itum kharata great salaka hi ka thai hi osakiwa masa se ge hi ta da ya recyclerly viewers cyclerly hi hanglaka khangchang sauka thank you Okay, ning share Ishinaji san yen sa kai hi Kamjong district with poppy plantation club panelist Mati Radakli hi EDNBA executive secretary Reverend Soringam Ningshan Zingshok tam now along with President Nautan Chitung Kamjong with additional SP Semiram Rorgala TMNL kala SOPP with la member Sadakle Herbert Lunghar atumli ngasanyang laka conclusion kada da thekui klachilaka Kamjong li runo ukhulu runo wadle plantation le jwa fact le kan establish kaina kala ara jili le dak le hi tangkhul namaunim ne chatyur gte na la khawale kaptale kala hiwang shorkar na sadak le hi ningyawng le so far shorkar na efforts committee kle initiative committee kle hi rinpai support sat le kala ningyawng le da hang le kala chimang maning la shorkar mang ni depend masang sab ngai ne ji atong dong na phongsho kai re jiba wa popi malay ni gate ping popi ma wala la sustain sat le nang rally school jowa shap le chimkhur thak shap le ji hang le jena juena yang khawa popi lui wa ta le hi practically yang ma khawa
sustenance e pizza kwai shakza shingur thak vai ba lam ning na hen ngamai ngamarak mai phakhui thai re ji me angro gai re kala healing rark vai da long now being full support later kala hili zatwaki ji shongwe li challenges challenges ji ngasung vai la malong zangai re department chorkari department zang deng deren na backup mi ngok ka sala crack ji hi le re ji take away aju san ye hena aju ing san ye hena ku pai re shi hi aju li mawa ka pai tui pong ne ra nextly san vai sare kala aji hili rang rum khai na thum mi online yang ta typing na la ithum san ye hili ki phaning ki take away kala na thum ji ga thana ning sangla gai na hi tui pong ba hi thum ya ru ni sa da klai tum kring ka li sa da klai tui pong ba hi ba yung sang ngai ji le khala hangra no ishi the comment section bali meaning na the Tangkhul Expressway email ID tte.sanye@gmail.com chili hangra bai re aju ve hina tangai re khanauli sambang ni nau se na thum psychology ning share yang khmi wa ring pha atang sarana